ساڵی 2007 لەگەڵ دامەزراندنی زانکۆی ئەمریکی عێراق سلێمانی سەردەمێکی نوێ لەبەرەو پێشبردننی خوێندنی باڵا لە هەرێمی کوردستان و عێراق دەستی پێکرد. ژینگەی خوێندنی لیبرال لە دامەزراوە پەروەردەیە مۆدێرنەکانی زانکۆی ئەمریکی عێراق سلێمانی وای کردووە ببێتە یەکەم هەڵبژاردەی باشترین و بەهرەمەندترین فێرخوازانی ناوچەکە. AUIS first opened its doors in 2007 and we admitted just 10 students. Since then, every year the university has been growing. Right now we have about 1,200 students as of today, and we look forward to adding more students each year. Our students are from all over Kurdistan, all over Iraq. A lot of our students are from Slimani. We have students from Erbil. We also have a fair amount of students from Baghdad and other parts of the country further south. لە زانکۆی ئەمریکی عێراق سلێمانی فێرخوازان دەتوانن ستانداردەکانی خوێندنی ئەمریکی پەیڕەو بکەن. مامۆستایان و وانەبێژانی زانکۆ بڕوانامەکانیان لە زانکۆ ڕۆژئاواییە بەناوبانگەکان بەدەست هێناوە و مەنهەجی زانکۆکە هەمان ئەو ستانداردە ڕەچاو دەکات کە لە زانکۆکانی ئەمریکا ڕەچاو دەکرێت. The professors here, they really take it into their time to give the student the best opportunity to pass their class by offering office hours and being really friendly and understanding of the questions. So if you ask a question, they give you a good, long, descriptive answer, and if it doesn't help you, they try to find a way for you to understand the question and the answer. زانکۆی ئەمریکی عێراق سلێمانی باشترین تاقیگەی زانستیەکانی هەیە لە ناوچەکەدا، وەک تاقیگە زانستیەکان، تاقیگەی ڕۆبۆت، تاقیگەی نێتوۆرکین و تاقیگە ئەندازیاریەکانی نوێترین ئامێری تەکنۆلۆژیان بۆ دابین کراوە. تاقیگەی ئەندازیاری زانکۆ یەکەم ئامێری چاپکردنی سێدووری 3D لە عێراق لەخۆ دەگرێت. پۆلەکانی زانکۆی ئەمریکی هەموو پێداویستیەکانی بۆ دابین کراوە. ژمارەیەکی کەم فێرخواز تێدا دەخوێنن کە وای کردووە ستایلی خوێندنەکە جیاواز بێت. ئەمەش یارمەتی دەربووە لە بەرهەمهێنانی داهێنان و بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە. فێرخوازانی زانکۆی ئەمریکی عێراق سلێمانی سوود لە چەندین دامەزراوی دیکەی زانکۆکە دەبینن، وەک کتێبخانە، سەنتەری وەرزشی، یاریگای تۆپی پێ و یاریگای باسکە. کافتریای زانکۆش بۆتە سەنتەرێکی ئاڵوگۆڕی کۆمەڵایەتی ڕۆشنبیری بۆ هەموو فێرخوازان. بەشە ناوخۆیەکانی زانکۆی ئەمریکی عێراق سلێمانی باشترین شوێنی حەوانەوەی زانکۆیی لە ناوچەکە پێشکەش دەکەن و ئەو فێرخوازانی لە بەشە ناوخۆیەکان دەژین چێژ لە ژیانی فێرخوازی خۆیان دەبینن، هەروەها دەتوانن گرنگی بە خوێندنەکان بدەن و بەشداری چالەکیەکانی دەرەوەی مەنهەجیش بکەن. The life in Slimani is very fun. There are lots of places that you can go to, like you can go to the cinema, the bazaar, the cafeterias that are opened until the midnight, but however, you cannot come back that late. Life in Slimani is just wonderful. Everyone wants to socialize, go out and have fun, and it feels like everyone's friendly. Every time I go to a store, they ask, like, you don't have to pay, it's okay, it's on me, and they always just want to make me feel as at home as I can, as if I were in the States. زۆربەی فێرخوازان ژیانی زانکۆییان بە فێربوونی زمانی ئینگلیزی لە بەرنامەی ئامادەسازی ئەکادمی دەست پێەکەن. The curriculum is designed by our teachers. What's really different about our curriculum is that it's not a textbook. It's not one method. It's many different styles. We have our teachers use many different textbooks, many different lectures and materials, from projects to essays to group work to using any technology that we have. What we want to try to do is make sure that every class, every day is different, so that every student, sometimes that they have a weakness or a strength, and we make sure that they're well-rounded. So we try many different approaches to work with each student. And I think that's what makes it more exciting. It's not the same thing, and it's not the same curriculum every single day. We change things around. بەشەکانی زانکۆی ئەمریکی عێراق سلێمانی هەر بۆ ئەوە دیزاین نەکراوە کە پێداویستی بازاڕی کاری ناوخۆیی پڕ بکەنەوە، بەڵکو بۆ پەیڕەویکردنی ستانداردەکانی خوێندنی لیبرالی ئەمریکی و جەختکردنەوە لەسەر توانای نایاب لە پەیوەندیکردن و بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە و زانیاریەکی زۆرتر لەسەر جیهان.
بەکالۆریۆس لە کارگێڕی کار، ماستەری جێبەجێکردن لە کارگێڕی کار، بەکالۆریۆس لە لێکۆڵینەوە نێودەوڵەتیەکان، بەکالۆریۆس لە زمانی ئینگلیزی بەشی وێژەی، بەکالۆریۆس لە زمانی ئینگلیزی بەشی ڕۆژنامەوانی، بەکالۆریۆس لە تەکنۆلۆژیای زانیاری. هەروەها بەشی ئەندازیاری زانکۆی ئەمریکی بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە چەندین بواری گرنگی ئەندازیاری پێشکەش دەکات، وەک ئەندازیاری میکانیک، ئەندازیاری بیناسازی، ئەندازیاری وزە، ئەندازیاری بەرهەمهێنان، ئەندازیاری سیستەمەکانی کۆنتڕۆڵکردن، هەروەها لە داهاتوویەکی نزیکدا ئەندازیاری شارستانیش پێشکەش دەکرێت. When I finished my 12th grade, I got one of the highest grades at my school and I got accepted in medical school in Hawler, but I chose to be an AUIS student because in AUIS I have the freedom to choose my major and experience it before choosing it. For example, the first year you experience all the majors and then you can choose what major you want to do, and even you can take minors. In other universities you cannot take minors and you could always go to the major and that's it, or doing master. زانکۆی ئەمریکی زانکۆیەکی قازانجنەویستە و فێرخوازان وەردەگرێت لە هەر باگراوندێکی داراییەوە هاتبن. The tuition is not the same for all of the students, and AUIS is a non-profit university, so the students pay due to their high school performance. The better they do in high school, the less they pay at AUIS. دەرچوان شارەزایی زۆر وەردەگرن لە زانکۆی ئەمریکی، ئەمەش ئامادەیان دەکات بۆ سەرکەوتن لە داهاتوودا، هەروەها داخوازی زۆریان لەسرە بە تایبەتی لە کەرتی تایبەت کە بەهۆی توانەکانیانەوە لە چارەسەرکردنی کێشەکان و بەڕێوەبردننی کاتدا. My name is Mahdi Murad. I lived and finished my high school in the small town of Rania. I joined AUIS at the end of 2008, dreaming about learning English only. However, my dreams became bigger and bigger every day at AUIS. AUIS opened many doors for me, not in the country alone, but worldwide. I believe that the extra knowledge and confidence that I gained along with my degree at AUIS has been really helpful to me in getting hired by one of the most well-known multinational companies around the world, like Cisco Systems here in Amsterdam. What makes AUIS so different and special is the social life. There's always something going on at AUIS, whether they are the different clubs that they have or the different lectures that they offer or the different sports. There are different clubs you can join, from hiking club to chess club to reading club. And if someone is interested, they can open their own club. Or there are different lectures offered at AUIS weekly. People from around the world come and give lectures at AUIS. A lot of students go to those lectures. Also, there are sports. We have football, we have basketball, and life at AUIS is fun and it's very interesting. I was an engineering student and I was able to have a lot of fun and I was still learning. زانکۆی ئەمریکی عێراق سلێمانی بوار دەدات بە فێرخوازان و پاڵپشتیان دەکات بۆ ئەنجامدانی ئەو چالاکیانەی کە هانیان دەدات بۆ دەستپێشخەریکردن و داهێنان و خزمەتکردنی کۆمەلگا و سەرۆکایەتیکردن. دەرچوان زانکۆی ئەمریکی بەجێ دەهێڵن بەڵام بە ئامادەباشێکی زۆرەوە بۆ سەرکەوتن لە بوارە جیاجیەکاندا. Actually, there is a poem. It's one of my favorite. It's called Ithaca. It's about a journey of an old man, okay, going toward a place called Ithaca. And the whole story is not about Ithaca, it's about the journey of that old man, okay? And for me personally, AUIS is that journey, okay, toward Ithaca. So basically, AUIS is my journey, okay, to get into that Ithaca, which is basically success. زانکۆی ئەمریکی عێراق سلێمانی ئەمڕۆ فێر ببە سبەی ڕابەرایەتی بکە.